to the boat Ljubljanica. Same name in the river, Ljubljanica. First you visit to Green Park, just turn around, 2 towers, 12 bridges, and history center. Yes. My name is Saturday, I'm the captain. Our tour is 45 minutes, you go. Questa garage che costa di ambientare. Garage che costa di Stila popno stovo, via. Popno stovo. Smo prešli stovo.
tutto buono. Ładnie.
Janča, poslušaj, Ilija, in zdaj boš pa lahko mostove štel, da boš čez na ono konc, veš? Zdaj smo lepo gledali na grad. Ja, grad, leta. Na desni strani v Topol. Castle, ta grad. The right side, the best view is the Ljubljana Castle now.
Leta Mostove Luči, 1, dajmo šteti. 5, 3, to je prvo Mostove, smo rekli, ne? Prvo Mostove. Very nice. Fish market, another side, supermarket, food, vegetables, very famous side, Svečnik, fish restaurant. And every Friday, super kitchen. How many dragons on this bridge? Go to the River Sava to the Danube, and to the Danube and the Black Sea, 2,050 kilometers. It's not possible today, maybe next time. Ian, povej takele gore, se stal tudi, vidiš, kaj so tudi maja. Vidiš, za tem gor tudi zmaji. Vidiš, na vseh 4 koncih so taki zmaji vedeli.
počaka zdaj. Čaka Viki. Dajte Vikija, kaj nas čaka. Ne, Vikija, kaj nas čaka. Znači ne... Da vidaš Vikija. Da vidi Vikija. Zdaj pa počakaj, Maja Pija počakaj, da bojo stopničke naredili, da bomo šli ven iz počakaj. Počakaj zdaj. Se ne sledi. Počakaj naj. Da bomo šli tele. Da bomo domov prišli. Donen ti bo žal lahko, ne? Lahko je stvari. Hvala.